Kardong, ilitum, kadobe, garbi, kidoan, rapen, akaprek tribes atung panta kardong pilo, nili pini, kaningje kangtung lahelo, ningje kangtung mane, jom si ningje yedet te, ilitum cini dia ama ningje yedet lote, ilitum epap doji, epap ke dulu pulutan te. Itum inudvet akan le kana hok chot jigali akapre ke tuman nana hok ji lasi dak sarlam thelong pulo sarlam the angdeng pi krepli angdeng so thongke rapli alok pulo dharmik pen ke do adet atum ke dharmik adet ke anong theklong adet apan kapang tui sai si seta pa pen kidu adet pulo tek te therak mimi si cheplangi dakipu reproach bang atumata tatumle kunang therak dun I mimi lapuson cheplangi itum karbiang long chirenang koklo non chelang sena ilitum dharmik pen do thekloma do thek thema yo ke do de apotlo usini lima tha ili tum dharmik pen do thek thela la potsi ili tum adet virbom cheplang de sik schedule pen ili tum adet rai thip lo tribal kaliatom han ke long le pi nang ne pusi amdeng pi ke thom long ta pu det la sik schedule ang deng pi ke thom long ta lam ke the ki pu cheng hala sik schedule long bo ang deng pi ke thom lai lai to ma dat charai nang I bang phan ki pi ji da ke transfer lo transfer un I la son pe na jok ilitum chini lo sitimon sawian a case parokreser kebra proxy kep aningkan bongo sena to phan ha shilong long le ke jor akang claim lo bongo sena tum si tribal atum long le jor lo a case ha high court supreme court anta le lo pen hadak pulo sik schedule ang deng pi ke thomalo kipu tribal atum long le ke bang kapre kaphan ke jor talong le lease ki pi talong le patta ta pilong le lapen dan ki pi na pilong le tu siada dok le athema dan ki pi lapen lease le pi sita patta le pilote la ke itu malong le ka transfer la si transfer Alamthe hada pe do de ili to man ke rai dia pan inglong arat to man ke rai dia pan athema ili tum inglong arat tu itum law alurchi lurcha alam itum chini ne pusi hala constituent assembly debates along that topic son taksi itu Garo aphan Karbi aphan Boro aphan ason Naga aphan Khasi aphan ke council pen eviction hail setahala ke chi atum ke right thif uttor borbil tamo kheroni tamo lai ho adim ke chi atum man ke eviction hai lason nang claim sakorian tribal to mansi ps nangi seta lata pi hai hedat long lia pata ta ki pi chwa he hel jata se contract na ki pi hai hel tribal to man ban ke seta itum thek share atum ta itum ka phiri man dodun clip seta thek share atum ala ki pudam to bang ke itum sikur atum bang Christian atum bang ki pudam to bang ke Saint Paul Gipu Romana chapter Krekathom Lapen Ibria chapter Krekathom Andeng pi Kretroxialong Gipu do Akethi atu Det ke jatu malam ke arju pam menai tu Kroy pik ni Amat itum ke itum Christian atum ta Chini lor da pudun hai he Bang Bible long si Gipu lo ke itum Gipu Setahala Bible long ta Kichok che richu tum han kahe no richu kahe no
alidar tom hange udak titi aprang ke prophet atu montri atu Isaiah tang ho Nathan tang ho Elijah tang ho Amos tang ho Ezekiel tang ho Malaki tang ho latum ane Moses latum anta udak haide lapen udak titi injek de titi ki udak na kang cek titi non li tumbang ke asap injek dok henok injek nai ko neli pu paper injek je tak kami sa pua mai pudun nangi pudun det ni lage chok chiloti pu ke ilitum ধর্ম কে যা তুমতা খ্রিস্টিয়ান তমে হংহারি তমে হিন্দু তমে লাকে পুডুন nangi pudun ai det nai athema arna me ka kom me pudun nai arna me kom me de puhai ji lake chok si punang ji la pen puhai ji anke itum adet job unji Jom si itum dakipu righteousness exalts a nation but sin is a reproach to any people. People uta akhay Alamthe po. Akhay ta therak me meji usi. Lasi ajag tum pulo lage Saint Paul sigipu. Itum akija ke thi itum hanke election ben hai dia tum hanke thangda pu punang ni arnam sikang wai. Setai itum chini Saul Recho ta arnam sikang wai. Eta Saul Recho henodak pen api je pa henodak pen jo alang lipan arnam war phit deng de det so dak thak si adun kaprek tom panta deng de det dolang Ezekiel ko arecho apanta deng de det ha api la pen Ezekiel apan Ezekiel Recho apan Isaiah montri masih pudam lo ye nang henolo nang ke plan pelo pudam dak lo la pen alang li pan Recho pen papi jot kok lo alang li thilok la son do ulo la sidak ke pu Moses ta Pharaoh ke thepik lo Pharaoh Recho onde thepik lo per thia nang non le America president mason halabang so seta Pharaoh Recho pan Moses kang chik Bible long ke bar ko thai nang li tum ke long ko ke bar ko kitab long Moses wangan ne let my people ne munit pan pe dam long long ada ke pu Pharaoh pot bang kang wai tang lo pot Pharaoh si dam nang nek uli po pot apa itu dodun nak pu pe son tak taksi Moses ke Aaron bang ke lage akor te lo lage kurusar lo la banta Moses in check dat lage hal Leviticus Levi ko kitab long si ke tok ang deng pi ke ang deng soi si pen ke thom Moses kang check alang Exodus chapter 5 along 7 along 8 along 9 along haladak 10 along anta kang check la pen hala Exodus 5:1 along anta kang check in check that mange Moses ke arnam si kang wai lo pot Pharaoh ke la pot Pharaoh ke pudam nang ne pot itung dak le dua nang pu pe alang li Pharaoh pan ka pheri par arnam pan si pheri munak lo aja kong ke tan teng kai jai Moses arnam aja kong ben jo la pen ke Joshua ta achan pan achan akethe amnit lo hala pan ta in check Joshua ko kala ke Israel ta tuma leader la pen Samuel ta King Saul mohet elipu Samuel ke inu da prophet la Rechu Israel tuma aricho Fransi lo Saul ko ke la pan in check la pen ke hala da kulo ala kam check ho you have rejected the word of the Lord and the Lord has rejected you as king adai po nang arnam lam war phit po arnam nang phan war phit na than ta David Rechu pha kang che alang li pap kyang de po Rechu sikang wai lo David phan ta arnam sikang wai lo David Rechu phan ta seta Nathan in check that athema lang ya kai no kam claim that son dak taksi Elijah udo montri la Elijah montri lata Ahab Rechu Israel Rechu pan in check alang ya kai no claim po
is that you Elijah who are causing trouble to for Israel Israel apan nang kapisu bang pusi putu la so montri apan la so king Ahab lo recho Ahab pa montri apan la Elijah montri apan si ke bok na hello kapisu apan bang Elijah la king Ahab pan in check lo la pen Ahaz recho apan ta Ahaz putu tulang Isaiah pu akita belong ketok Isaiah la king recho Ahab recho arnam sigang wailo nata sata la panin check le ate mala king recho Ahab bang akahin no ke claim apot rat ak biru ke claim apot rat kahin no dead kahin no akam ke claim apot Micah pu ino da prophet do kurusar lo lata la kurusar ta Dead keja leader tum kahin no tum pan in check lah. Dead keja leader pu da ke pu. Scolding the leaders. In check lah. Lapen ke. Kang check la pu hello yo. You who are leaders of the house of Jacob, who are judges of the house of Israel, should you not know justice? Nang justice ini ne dat nang gimana? Justice ko pia pun nak cini ne. Ili tum non justice cini ne itu malidar tu. Lapor sihala ke cia tu. Itum VGR long le cerai kip dah lah tum pan ke. Plum ke dat lo. Toy ke dat lo. Karbi garu tum pan si. Ha along long lapen pu. Mes kosari mana ni tum pan si. Eviction account claim. Justice kali lagi. Lapen ke. Isaiah ta king Ahaz pan in check lo. Mika talaga in check lo leaders dompan Amos ta Israel plangchen atu leader ason non da kar biang long ta plangchen atum du hala tumpan bang in check lo kurusa sekang check non elito wa kurusa atum ta akahin no leader dompan ke in check nang ko pheri nang nilo Amos pa bang lata lailo ake plang dompan you trample on the poor and crush the needy kidu dompan ang pisum non dagil itu kidu dompan ka pisum ka kami claim sakuri do o ki pinang ya thai setai litum pipe inglong arat dompan ke sumpik pak la lapen kheti ke claim nangi ta claim ke claim nangi ta in bisaralam isia alam lo thoi bethige thoi a district anke hojai tame nogao tame kamrup tame ninghokta halada lang ka ve thai rit lang ka hidi lang ka ve thai selo tube well upen low leaf point pahadak som la so program and that karbiang long ke selo tube well pen low leaf point a program ta ave to that abana lang litum kheti claim uni lapot duk la ilitum bangka du ke du itung ke claim ke that la Ezekiel ta elders kisan chot leaders tumpan in check lo Ezekiel ta lata inut a montri lo prophet la pan lata alangli will you judge them son of man wani ti nang pia pon nang tu bisar sedep pusi pulo Malaki non kijut Malaki bangke prophet lo lata kurusar atu ampan in check lo arnam sigang wai kurusar ke paman in check nang nek pupil in check lo athema munit apus abangke arnam sigang wai lo ni kang wai lo mene kali lo kang wai lo sedal abunit abangke lagi hinudak lo in check nang kokko you have turned aside from the way and caused many to stumble. They labang serious na nang tum lotin pen claim klisi munit tum pan kapatikung akam sige claim kapatikung bolote ke chokchi account claim po lo account claim po an ke kisum account claim long lia patta pen list ke akaprek pa ningye hexer atum ta kapacho beidun ha kitab long ke list tu pen ke long lia pata ke ja per lonta bang ke chia tom han long le ki pi long jia phan paragraph 3 pen ke pi ri ko sia po ki pi thu kam tu
la son si angi pi tu kang tum pula te pilo itu ing karbia tu la pen ke ing long arat tum si ki viri pula si lan jot takalilang halai ke prophet alam lo Yesus Kristo da Herod recu pada kang tangpi Israel recu lapan kang cek Yesus Kristo da look at tok along look at tok kre ke thom along andeng pi kre thom andeng so kre thom ke ra si pen thom ke ra thom an nang li tum lang lo te tek long po Yesus Kristo Herod recu pan ing cek le Herod recu te andeng dam tamile la arnam si kang wai lo pura aman Yesus Kristo ta do join nang ya podole non ili tu mateng le lang nam lo te setala pu kali Yesus Kristo ta recu pan ing cek le Go tell that fox for your poo. La man so yal pan he poo. Ipu. Than mo ni ke kam e klem bombo ni poo. Nang tu son gali tu. Nang tu le klem ri pu se da ni klem bombo. Ake mi akam ke pu se pu. La pen hala kurusar farasis tum hanta. Yesus Kristo ke cek lo. O de bom nama tiu lam tadu. Ha sadusis tum hanta ing cek lo. La ke Bible lo malam lo. Ba nang puji mene Christian dalam Bible pen si than maret wajar tum puji mene dolang Bible pen Yesus Kristus scribe tum pan look etok kitab ketok tum pan ing cek la pen John Baptist abang ke recu han si kang cek Herod recu Antipas pan ing cek pupi John the Baptist ta recu pot arnam si kang wailo pura la so muni along lidun kriana pupi alang li Herod Antipas pan, it is not lawful for you. Pudak to. It is not lawful for you to have your brother's wife. Keto. Kipu. Amat Herod aning kipik le. Amat John the Baptist aku tan pet le haki joki. Seta John the Baptist ere redet le. Saint Paul ta Peter panan ta injek le. Hala Peter bang Yehudi atau mahansi mata cok nangi pugu puapa. Saint Paul ako Corinthian Church leaders tom paning cek le. Hobha non Mondolia leader tom paning cek le. Sonsi ing cek le arnam sikang wai lo pot pura upi. Akahin no claim te arnam le aprang ing wai lo me seta ing cek le. Akahin no na claim. Arnam kang wai po man nang kahin no claim ra te ko pulo. Nang cek nang ko kon an ke. Nang dun kriya chok chala. La si la ke Bible alom alam la. Itu punang nelo Bible alam si tancap. Lang nang tha Mahabharata alom. Hindu kita Mahabharata alom. Vidura puaban. Dhritarashtra recho pan ing cek la. Vidura the wise minister rebukes King Dhritarashtra for his blindness to the evil deeds of his sons, the Kauravas. Ada kata Mahabharata chapter 63 along kita tu. Lapen ke Bhishma rebuke the king Dhritarashtra. Bhishma the grandsire rebukes King Dhritarashtra for his failure to prevent the injustice and immorality of his sons. Immorality, pen injustice. Ilitu rat atum bang pata karbiaron pen pata celong etlo aram celong etlo seta dak non modern alo pen pata en ilang amat alang litum along lean ilitum akit kete mucot plang mucot atum council long ke do tu alang litum pata selam la amat compensation pinita for lin long anda en la ninghok la for lin long mucot kali lo ninghok la son tv lagi justice lo ba la justice kali itu mah wrong kidu ketum kilong nang ye compensation ke la ilitum leader atum council long ke do tu la tum si entula council long ke do la pen aria saho man ni adon rap tu injustice son ke Bhishmo ke incheck et po nong nang thek do no son te Jesus Christ te incheck et po Hezekiah te incheck et Isaiah te incheck et pula to ma Saint Paul te incheck et pula to ma ring ke the po alin kali lo ake chok che claim lo te incheck po
along dun toy na ipo abangge claim telo nambe po batami non yang si ilito makurusar tuman ningi sidora akete ke chok che karbia adet kapivira kam ke claim tuman che kroy dun dera puthi pason de alang litu claim hai hedet ya polo non ke ilito ha Assam pen ha Delhi pen mangpo ilito ma sidul kapipu akam ilito ma longle kapivira kam ilito ma jakko kapivira kam ilito ma kapiduk akam claim berat itu lang dun lor Normo kang claim dun dalang dun lor Yesus Kristus on charli dun dedet Isaiah on charli dun dedet Saint Paul on charli dun dedet itu mabang son sige ceplat Ramayana lo putulo Ravan lo fan inject lo rebukes Ravana for his immorality and injustice including his abduction of Sita Ram inject Ravan fan Ravan bharia richu walta richu lo ghala lam jok tak roy dunangi pupelo Lakshman ta Ravan fan inject lo laga itu porhin Ramayana book 6 along chapter 83 along kita do lapen ke Ramayana book 6 chapter 81 along kita do lapen la parta Bhagavata Purana along aku Narada rebuke of King Vena Rechopan in Czechla immorality a ot kabe apot lapen injustice rat atom pan kang sai kape chok che apot in Czechla son tak taksi Sukadeva ta King Parikshit apan in Czechla kopi apa si kang Czech lata immorality pen injustice apot a ot kelang no hor kichun ke klem thap lapen ke athik pen kang sai sia ko kidu betul betul apalo te pe phobat non le lito mason itung kar biang no kidu betul ka sat apu te ching thurai lo non ke ka ching thur lo te ration card talong le puthula job card talong le oruno doi talong le puthula non ke latu mason pan ke Sukadeva ke inject ya pot Narada ta inject ya pot Shukraniti along Dharma Hindu dharma bang Shukraniti Shukracharya King Yajati apan in Czech la kopya ko si kang Czech lata ho kalam immorality la pen injustice apon justice pen justice binong pen rat kapang riria ko lagi Hindu alam Buddha do tulang Buddha do malong Buddhist scripture along lang no nang itu Dharmapada verse 183 along Dharmapada the Buddha rebukes King Ajatasattu for his immorality and injustice including his patricide and his oppression of his subjects oppression non itu karbi penglong aswato man oppression non akithe to man chardom nam diti sang dalong nu dede ration card talong dun dedaji urunodai talong dun dedaji urunodai ration card la kaddo ko ke India a program lagi India government upor lagi BJP upor pugali Congress upor putakali ha Congress upendalado amen ka kapre lo mini lapen Congress kali Janata Party utado ajak bangke kado yeman kali sita lagi non BJP party upor putakali seta ilitum injustice ke claim oppression ilito mamuni to man kidu ka to man piduk tu mucok akam ke claim lake oppression bolo apu pa hin turungi bai lake Hindu dharma long tok lo la pen duko lang jataka tis along da Buddha in Czech lo hala recho to man Brahma datta pan in Czech lo injustice la pen worldly pleasure thang be kilun thak pe kan thak hor ki jun lai aning dokare apa jataka tel salam Buddha King Brahma datta pan in Czech lapen lake Buddhist alam lo Hindu lapen Buddhist lapen Christian alam lo non la nam tha Islam atu Muslim atu along pilopu Quran along pulo Allah rebukes King Pharaoh Allah Arna Recho pan King Pharaoh Recho pan in Czech
immorality ot kelang no pot lapen injustice ke claim pot amunit tumhan Israel tumhan oppression ka selam pot his refusal to acknowledge God's signs arna malam ke kroy pot Allah ka inject lo Allah pusi Arabic alampen arnam pan Allah pulo Allah si inject lo hadith along pulo Prophet Muhammad rebukes the leaders who oppress their people, advise them to rule with justice and compassion. Bukhari volume 9 along, book 89 along, number 258 along, talk lo. Hadith along, like Muslim atum adharma kitab. Muslim atum ta. Akethe richo atum manta. In check lo montri atum. Arna makam ke claim atum. Laben ke Yehudi alam tatu tulang Yehudi tum Yehudi dharma alam. Yehudi dharma. Jewish scripture long Hebrew Bible. The prophet Nathan rebukes King David lagi muheta pulo. A Bible long tatu. Lagi Yehudi tu alam bang dharma bang la. Talmud along tatok long. The rabbis rebukes the leaders who neglect the poor and the vulnerable, advising them to prioritize justice and compassion. Babylonian Talmud along, Tractate Baba Batra 9b 10a along, kitab tu. Talmud along, rabbis pula dia lagi, dharma leader tum si inject lah, leader tum pat, dia leader tum pat inject lah. Thang babe kisung tum pat, hidup tum bor tum pat, hidup tum pat, kisung mucat akan kapek klaim apa inject lah. Lapen Sufi a scripture along a dharma kitab long Madnavi along Rumi ko bang inut dharma kami claim bang long recho paning check lang lapen keplang o tam han in check si nang tum dharma ting kan donangi pulo laga Madnavi book number 1 story 3 along ke top do lapen da divan Isham along pulo. Sufi pulo telah Muslim lah. Rumi rebukes the leaders who oppress their people, advising them to rule with justice and compassion. Like Muslim itu orang. Lapen ke Taoist dharma lo lagi Tao kota Asia dharma lo lagi Buddhist atum ason hoy. La Tao Te Ching along. Tao too rebukes the rulers who prioritize power and wealth over the well-being of their people. The Tao teaching along, Lao Tzu si ang check lo, leader to. Kasi pi plan akam si chasame akam aja peti. Rat apan makati, lapot in check lo. Akiti atum pa. Non ili tu mason kali. Lapen layu ke example chono, do ulang la son tak taksi. Bible long da do ulang. King Hezekiah apan ta in check lo Isaiah. Nang cuma lo sang kita frek, amasya King Hezekiah tak tidak perang. Lapen ninut arecho anak du, amek kata horjok lah. Jeremia recho than lo injek lo kroy krek. Jeremia montri apan siha dungeon long ha puli kalong pipot. Son vile an pecho long letang long le. Happy anu Kapachini si lampan wung tujok lo, wung tu plot lo pen pecho tu. Happy ke la sore cho apan make or joksi Faruk reser kabelo 78 AD ahu 79 Jesus Kristo man take that ningkan troksi kebra sir kep aningkan Babylon on that level ari kokonling si recho pan than bom ta karke Jeremia bang than bom ta karke Jeremia montri cho bisara lam dog elitum pulote palok cho na reverend cho na Serta hala sohul aricu, mana chief executive officer ason, chief executive member CEM ason, chief minister ason, EM ason, MSC atau panson, MLA MP atau panson check that lah. Okay, cok siapa? Palok, reverend atu, lapen kurusar atu, ini tu, honghari atu sita kurusar atu, lapen ke romasar atu sita check lah. Hala sohul. Dia kata media apa? Tenuali lo, arnam si kangwai ke kupelu. Injek lo arnam invai lo. Setelah itu dah kena gapi. Lapor lah tu man injek.
la si donta ilitum karbi anglong di mahasauta ilitum ta ahok alam ke arjak tip nangi la pen pu haidet nangi peking nun haidet nangi pu pete ilitum adet ke virlu athema dak pulo righteousness exalts a nation but sin is a reproach to any people jat akai tame pap lute lake pap ke klem tum ke lake anong ke thik thelu ka thera akam lok le chaplangi non elitum adet nang rai pi chip lo itu ma long lit six schedule pen non ke itu ma long lit ha ambani jang ho adani jang ho hala oman ne nia to phansi aku ki pi tu ha VGR along liata bang ke che to ma aku pi tu la la tai tu lang don from arnam singang wai lo ke pu tu ke CM tame MLA tame minister tame arnam singang wai lo ke poma lang don from itu bang ke ante kopilo la ke tum dharmo ki klem tum ta ili tum dharmo ki klem tum ta chok che chok la son lang don from ke kusi ni to ma ta lam so dak la ayha tum ning oi me ni setanang li tum han kitab dharmo kitab pori no eklompo neli ningang man lagi puli bang dak dharmo kitab long se pu la aning yesi nili lam kang ton kadok